Gdje ste bre ljudi? Evo nas u Bosnian Games. Danas ću vam pokazati kako napraviti mašinu za kamen. I potreban mi je kamen, kanta s lavom, kanta s vodom i to je to. I u dužini trebate 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ovdje je 1 i ovdje opet 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 i zatvorite. Ovdje iskopate jednu rupu, sekund, prostite, iskopate jednu rupu i stavite vodu, ovo je samo lavu i malo sačekamo i evo, sad ćemo da isprobamo, ako možete da vam ne smeta, da izgleda ljepše, idete ovako, evo ovako i uzmete i probajte, evo da probamo i mašina radi. Hvala na gledanju, subscribeujte, lajkujte, pratite me na mom kanalu Bosnian Games, bit će svega. U sljedećem tutorialu ću vam napraviti kako napraviti kanu za smeće i pozdrav ljudi!